Kanza kwethu isematheni indaba kaMthandeni noZimdola kukhulunywa ngayo uMthandeni akuyena ke owine iQuantum kodwa nje kukhulunywa ngaye uyatrenda njengamanje okuyinto ke futhi edina uZimdola uthi uMthandeni uhlaleke ebheda bese enabukeliswa kuthiwa ke Mthandeni uyinkunzi Mthandeni uyinsizwa ebeke ebheda uMthandeni usenzile ke ivideo waseposta ke lapha enkolweni zokuxhumana lapho khona ephawula kulesi senzo sayizolo uthi yena ke akazi ukulawulwa uMthandeni akazi ukuzwa ngenye insizwa imgcogcoma ekhanda washo nokusho ukuthi ke uyena owakhulisa uMthandeni njengoba ke emngaka nje namhlanje emculweni ingoma yakhe nje yokuqala okhosini yadlalwa uyena njengoba nje sedumile engaka isandla sakhe ke uZimdola ngicela ukuthi nje uyizwele ukuthi ke utheni uZimdola kulolu daba olwenzeke izolo. Mthandeni bengafiki yazi yaqala iTop 30 okuwabantu abakwi competition kukhulunyiwe ukuthi akekho umculo ozophazamisa icompetition make kwaqala unumber 30 uzoqala ngamavote akhe kushiya ukuthi mangaka kulandela u29 kulandela u28 kulandela u27 kuyoze kufike kunumber 1 afike kuMthandeni ngo9:30 thunyela ithimba leMother of All liyokhuluma naye ukuthi ngeke sakwazi ukuthi aperforme ngoba isize yaqala icompetition akekho umculi ozongena phakathi kwecompetition ngoba uzanyiwe yena wangatholakala bengasabambe ingcingo ayekho into esoyenza njengeMother of All benze ngathi bayezwa benomasondo badumisa imoto baba abantu abahambayo iphele leyo ndaba leyo uqhubeka ukuperform emva kwalokho anelabona ukuthi bayahamba laba ajikele ngale kwestage nabangani bakhe no DJ wakhe bafika baxosha uDJ lapha estage bafaka ingoma yawo bangene ngenkani ushawu siburuke wabo ngenkani kuphi khona kuphi ngoba nithi bevalelisa nje ebevalisa ngoba kuvalwe umsindo lapha obengaka perform ubesashaya usiburuke nje bengaka perform lutho ngoba sekuthiwa mina ngimphuca uMike esevalelisa bevalelisa ini ebefaka oba stage yindaba engawuhlonipha umcimbi uMthandeni kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhisho lapha umdlalo kuyena kuyoze kube nini enabukeliswa uMthandeni ebheda nimvume ebheda uMthandeni angimzondi mina Married Nation angiwazondi mina Mthandeni ukhulele kimi ufikele kimi kwesimanzonzo uMthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibalekela odakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka okhosini uMthandeni ezezwakala okhosini uzimiphi lo ngimzondelani wangidlelani ngoba ngisho ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angazi ngamzonda uMthandeni mina ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angazi ngamzonda mina uMthandeni kodwa umuntu mina mengibhedela ungibhedela nje anginabukela isilutho nje umcimbi ubuhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into uzoqhamuka yena uzozenza indlondlo kuphi khona uzozenza kuphi indlondlo kuyoze kube nini egibela phezulu kwamakhanda abantu uMthandeni enconywa kuthiwa uyinkunzi awuthi namanje kuthiwa uyinkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena trenda ngani ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ngokuthi fuseke ukuthi benginyanyile ngiyaxolisa ke ngokumthuka kodwa benginyanyi angifuni mina umfana ngigibele ekhanda sidalo sami nje mina umfana nje angigibele ekhanda nje mina kakhulukazi ke okhuliswe yimi uMthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi angifuni mina abantu bangeyisi angifuni yonke lemkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngixosha uDJ simqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani kukuphi lapha kwamanqele lapha ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi umfana ngoba uyinkunzi kubo hayi emsebenzini this is business siyasebenza angimzondi uMthandeni anginendaba futhi nabangangithuka like a competition guys ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete uyabeya bonke laba bantu esebeperformile bayahlanya emakhanda yena yedwa nje ophilayo really guys ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele uZimdola unjena nje ngabe ngcono bayambulali NIU umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali thina sisebenza lo wamcimbi njengoba niubona uhleleke kanje sizokoniwa umfana oyedwa okay lawa madoda lapha estage athula umfana eseyisa
hayi ningazodlala nina, hayi ningazodlala nina, ningazodlala ngeke sidelwe lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu asidelele ngeke kuze kwenzeke kanjalo. Ubebheda uMthandeni ngalento beyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwecompetition, ebebheda akahloniphi abanye abaculi, akahloniphi ibhizinisi akulona, njengoba silazoza ukuthuthukisa lo wamculo. Makusekhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho bazinsizwa nabancoma ukuthi bazinsizwa. Hayi guys, ngiyaxolisa mina manginonile, mina I'm sorry mina manginonile, mina ngiyaxolisa, kodwa mina into mangiyibona ukuthi iyabheda kimi, isuke ibheda nje, anginandaba noma uyinsizwa engakanani, awubheda ubheda nje, uyabheda uMthandeni, uyabheda. Mkhuzeni nina abangani bakhe ahloniphe umsebenzi lo ya, azizile ukuzodlala lapha thina sawufela thina lo msebenzi, thina sawuthukelwa lo msebenzi lo, thina sibuya kude thina noMaskandi, abafana bafika izolo. Hayibo kahleni nina, ngixolisa manginonile.